Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Masih tetap di channel Akura Bija 12. Karasan dinten dia dinten Rebo sakseni latihan pencak silat lingkung seni Balanganteng Sunda Rahayu mempersiapkan kangge nilang kala anu kadalapan antos keseruana. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum. Iya, numpuk can. Nah, itu tuh, sekali ke kamera heula. Buru. Buru atuh ada sarian. Buru, Pak. Buru atuh. Yuk. Ayo. Buru, bareng. Bareng. Oke. Ye. Pengamat di wilayah barat. Foto. Ya enggak kakina. Kapina itu. Langsung angkat deh. Telepon apa di hari betul? Enggak. Itu diwas diharap itu diwas diharap. Bim ada Ini tepak tilu bedaan itu. Enggak bisa. Oh, Ya udah aja. Jamret. Si Ayu udah gitu. Besok. Ya, bener gitu. Depan diharap sih. Gitu. Oh. Ini tukang. Aduh, si dapur apareun. Depan di dia di payun. Depan di payun anu apa sok? Si ayah Apin di Mokla. Buru, Pak. Buru. Hiji. Dua. Sampen. Sampen. Dan ada. Netip. Ya. Tuturkan ya depan. Wih, jagoan si Alvin. Jadi gibas, Pak. Jok. Tanyok. Depan. Bang Wibang. Udah ada di depan. Duduk dulu. Oh, jadi Jadi lagi. jadi jamret deui comot. Balikeun. Maju aja maju. Tos. Satu.
Pirakalnya saya itu. Kenang na mana, kenang na. Santai. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, Capek. Tidak sampai. Tuh, bisa tiruan-tiruan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.